A te úroča, te predne leta, to su te úroča šćen sykli. Što to je úroča? To jo. Tun započatka, tun kunc, to pola. A to jo so wobsykło. Na spočatku ze skosu, a požišo tež z mašinu. Cyklimo nesmo, ale musimo pon odbierali. Also tym żonom pomali te porystwa kwaszcz, aber dokiż te wobsyczene, to se te ze skosu činiło, a to su pon żony z serbom odzbierali, a pon su so porystwa činili. Što to je porystwo? To su romadže zwierczane swoma, da so pon romadže zjazała, tun snop so romadže zjazał z tym porystwom, aber nikoci su mieli te životwane štryczki. Tožno by pon takus lepša varianta. To su štryczki boli, to každý valčk jo obodoval romadže zjazane, ale my jeszcze pon tun špakty, so su oni to při močenju debeli zase te štryczki tam on činč, štož tak, když to jazane by, ze porystwom, da so to subo do mašiny resmo.